Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nkuko mukomeje kutugaragariza urukundo, natwe turabibashimiye cyane. Weho wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, turagushimiye tubikuye ku mutima, ndetse nawe ureba amakuru, ukurikira amakuru yose tubagezaho, tubasabiye umugisha ukomoka ku Mana. Tugiye kubagezaho inkuru y'uko abapolisi bagera ku 146 birukanwe burundu mu gipolisi, naho abandi 240 bo basezererwa nta mpaka nta kuburana. Kandi subscribe kuri YouTube channel yacu, dukomeze n'iyi nkuru, ujye ukomeza kubona amakuru yacu, wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu tubagezaho ujye uhita ubimenyeshwa tukimara kuyashyiraho. Dukomeje n'iyi nkuru yacu, abapolisi 146 batoya nabo ku rwego rwa sous-officier mu gipolisi cy'u Rwanda tariki ya 16 Gashyantare 2021 n'uyu mwaka turimo barirukanwe. Abandi 240 nabo bari muri izi nzego basezererwa nta mpaka. Bigaragara mu mateka ya Minisitiri w'Ubutabera nimero 001 akarongo kaberamye MOJ akarongo kaberamye AG akarongo kaberamye 21 na nomero 002 akarongo kaberamye MOJ akarongo kaberamye AG 21 yo kuwa 13 z'ukwa kabiri 2021, aboneka mu igazeti ya leta idasanzwe yasohotse kuwa 16 Gashyantare 2021, ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 2 Gashyantare 2021. Mu bapolisi 146 birukanwe harimo 10 bari bafite ipeti rya senior sergeant, 32 bari bafite ipeti rya sergeant, 34 bari bafite ipeti rya corporal, n'abandi 70 bari bafite ipeti rya private PC, ari naryo rito muri polisi y'u Rwanda. Mu bapolisi 240 basezerewe nta mpaka harimo 8 bari bafite ipeti rya senior sergeant, 72 bari bafite ipeti rya sergeant, 79 bari bafite ipeti rya corporal, n'abandi 81 bari bafite ipeti rya PC private. Abirukanwe biyongereye kuri bagenzi babo 425 birukanwe mu mwaka wa 2020 bazira amakosa atandukanye, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dan Munyuza ubwo yari mu nama n'abapolisi bakuru tariki ya 3 Ukuboza 2020 ku Kacyiru. IGP Munyuza, Inspector General of Police, icyo gihe yagize ati, hari bamwe mu bapolisi bakigaragaraho imyitwarire itanoze irimo kwaka no kwakira ruswa. Muri uyu mwaka wa 2020 abapolisi bagaragayeho imyitwarire mibi ni 425 bahanishijwe kwirukanwa muri polisi y'u Rwanda. Ayo ni amagambo cyangwa se ni ijambo ry'umukuru wa polisi Inspector General of Police ryerekana ko n'aba birukanwe muri Gashyantare 2021 baba barazize imyitwarire nk'iyo yakomojeho. Nanga dusoreje iyi nkuru yacu yerekeranye n'aba bapolisi birukanwe. Andi makuru yacu nakagaruka, mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250 kugira ngo amakuru yose agezweho, amakuru mashya mujye muyagezwaho ako kanya. Mwibuke gukanda ku nzogera kugira ngo mujye muhita mubimenyeshwa. Murakoze, murakarama.